laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين عدو للظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ثم ما بعد musidɓe an julɓe tedduɓe baabiraaɓe e kotiraaɓe karamokoɓe an almamiɓe nde juulirde toliɓe kankan ɗo région kankan e oɗo quartier wiyeteɗo 500 en yetti Allah tabaraka wa ta'ala giɗo gomɗinɓe ɓen giɗo moƴƴuɓe ɓen gaño bandi on en yettimo en seeditike ala reweteɗo e goonga tawa nafay rewɗo lorramo rewali sowona kanko en duwani kene laaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam en seeditike ko jiyaɗo Allah ko one laaɗo Allah hiɗen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu yurmede makko nden e ɓuttu makko on e hoore oɗo ne laaɗo meɗen e ɓeygure makko e wondiɓɓe makko no moƴƴiri e kala iwtirɓe ɓaawa makko no moƴƴiri ha ñande dargal dari si tawi ɗum feƴƴi baabiraaɓe e karamokoɓe mi fewtina e moɗon hirandu islamu ndu ɓurndu teddude ɓurndu laaɓude ɓurndu uurude e bihi hiwranduji ɗi hiwrandu ndu andanɗa hoorema iner jemma iner ñallorma ko guutu 7 heures bimbi 7 heures kikiɗe ko guutu ala panikagol o leer ɗo taw ko honno mi hiwrorta leer be ko unique wowlowo ka haalaɗa e wowlowo ka haalaɗa ko hiwrandu wuutu ala panikagol ɓe nanata haala an kam min kadi mi nanata haala maɓɓe kam mi anda ko honno mi hiwrorta ɓe tawa ɗum fuu ala ɗum woni oɗo konngol ko yimɓe aljanna ɓen hiwrodirirta ka nder aljanna bal ko Allah tigi hiwrorta yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna mi hiwrike on ndu hiwrandu Allah waɗe yimɓe ndu aduna ila ara si tawi ɗum feƴƴi miɗo ɗaɓɓira o yananede ɓeydodiren seeɗa ko yowdiri e dina kan hakkunde oɗo sa i raɓɓuɗo ɗo waɗaɗo barki hakkunde ɗi jeeƴeji ɗiɗi yani hakkunde futuro e geeƴe haray noon le kulli makanin maga kala nokku no woodi ko gasete wowlede mo yehi fatunde laba o wowla fi lette gaburu e lande gaburu no maayowo dankorte si timmino gerdete ara o natal e yewtugol ñawoje inde bobo e ñawoje layya no foti mo yehi uddutugol juulirde o yewta ñawoje fi alma mako salli yagal conseiller yagal woɓɓe no noma woɓɓe no towni hondu no faalanomegol andinaɓe ko honɗum woni rolu heɓuɓe kawtal juulirde nden kamɓe kadi ko honɗum woni kadande maɓɓe tayib ɗo ardu ndon ɗo nini na fatunde tumbodirɗen kono ɓa ko hiwrodiral fatunde mi ari bayana on yiilodiray yoga e kulaleji yoga e lefte ko waɗata ka barzakh ha ɓaawo barzakh kono noon en raɓɓinɗinay inchallahu tabaraka wa taala en weltanike karamokoɓe imamuɓe mi wonɗo wadde waala dawa teɓɓitagol layyo mi waɗu yewtere hollaali yimɓe ɓen ɗo ala yewtede ko yiɗalngol wonɓe ɗo ɓen e yiɗalngol wonɗo feƴƴude o sina ɗum no jannede no waajede sono kala ɓe weltanama ɗum man la yashkuri nas wala yashkurullah kala mo jarnata yimɓe ɓen o jarnata Allah tabaraka wa taala idan yadorol mawdo wiɗen bayanan ko yiiloto ko e hoore aya gooto wonɗo ka suratuwol nayaɓol ka aya 56 yaqulu llahu azza wa jalla inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab
inna allaha kana azizan hakima. Inna allaha kana azizan hakima. Hada huwa al-mawdu. Ka firtangol en oɗo aya wonɗo ka aya 56 ka suratul nisa firo oɗo woni bayana on. Allah daali ɓe ɗo fennuɓe ayeje amen ɗen men lonƴay ɓe yiite jahannama ɓe suma. Sadaka ala, intervention ala, sawfa nuslihim nara. Si men naadiɓe ka yiite wona suma ha muka lanna deƴƴa, wona suma kadi ha ronka mukude, ala ɓe sumay ɓe muka. Tuma kala ɓe muki men tagitoɓe men wattito tagu hesu. Fita addulandal ene ko Allah no waɗirde ɗum ko giggol maɓɓe ka ko yurmingolɓe. Wona giggol maɓɓe woni ɓe tagitade o renouvelirde ɓe, wona yurmede woni ɓe renouvelirde. Liyaduqul adaba ko fi yoɓe ɓeydu dekkude lette ɗen. Allah de laatike ko ñeñuɗo, ko faamuɗo, ko tedduɗo. ɓeɗo yedduɓe ayeji amen ɗen ko fof noon. inna alladina kafaru bi ayatina. hadihi lkufur ikhwani yakunu kufru lhaqiqi wa kufru lmanawi. o yeddugol ɗe ayeji Allah no wona yeddugol tigi tigi flagrant, no wona yeddugol manayanke. oɗa o yeddi direct fo no suti, oɗa yeddi indirect. Allah sendiniraade o wi ko inna alladina kafaru bi ayatina. no heewi anjulɗo ɓaahi ɗawi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida soodi alqur'ana, ida mari yoga ko hunjiɗa e mayre, ida mari yoga ko firuɗa e mayre, sikka a tawaka. ha no gasa a tawaka ka haqiqi kono kenen go on no yollo kama anawi. Par ce que ko Allah wi ko ɗo yedduɗo aya jamen, o wiyaali yedduɗo alqur'anare nden fof ngo ko yedduɗo aya jamen. Idan hay sa a hoolike ɗeya fof, a gollitiri ɗeya fof, a salike goto pet e hoore salare, wona hoore angal mbawdima angal anu, ko hoore salare. Allah ko wi ko inna alladina kafaru bi ayatina, o wiyaali inna alladina kafaru kullul qur'an. Idan ko njelo e men tawata no jaɓi o aya ɗa, no gollitirde o aya ɗa, no sali o aya ɗa. ɓe naatigoy ɓe wonali kufrul aya haqiqi, walakin kanu kufrul aya almanawi. ɓe jangi mo kono ɓe jaɓari mo gollitirde. masalan a juula e janga e hoore e itte zakka waɗa e piiji fof, kono noon Allah inni ya ayuha alladina amanu la taakulu riba. kono yo gomɗi ɓe taw même riba de taw ɓatto nde mi falƴitaka. a ñawloto banque, a yoɓay duubu, a ñawliniri ay ɓeeɗa fi compteur intérêt e ko nantata ɗum. ahi hay si ɗeya ayaji alqur'ana foɗa gonɗini ɗe ɗe jaɓi ɗe, on ɗon aya awa a yeddimo. koni mo jaɓi ɗeya fo salike o ka zina, koni mo jaɓi ɗeya fo salike o ka hajju, koni mo jaɓi ɗeya fo salike o ka zakka, ittata zakka abadan. si aya on jangama en fof ma buye men ko naɓata hakkille ɗen ko ɓe yedduɓe qur'an wi men sali qur'an ko fenande na gonga men jaɓano jangatami golte ko ɓen ɗon jonnitete, ɓen ɗon kam flagrant ɓe jonnitete. kono woɓɓe gono hakkunde men si yego yama ɓayle yegoyte, kamɓe kadi ɓe jonnitete mo. inna alladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. ara min sunniraɓe kullama narjat julutum, tuma kala yehi ha guri ɗin muki, tewngu muki, way wasi ɗano to woni andi ka ɗani wo o fowtoto joni baddalnahum juludan gayraha, min yilto min renouvela liyadugu ladaba rek. fiituyoɓe dekku lette na giggol wona wallitagol, ko liyadugul adaba, ko fiyoɓe dekku lette ɗen. on andi ibnu adama étape kala mo hewti heƴay e makko ɗon ko heƴatano e makko e étape mo iwi on. mi adda misal,
reedu ndu lebbi tati piiji boy bonnaydu yogugol ka ko loru wuppirgol yiriwa ñaamugol ko haaɗi pande hayyarugol kenen go vinto e ko nantata ɗum no bonnandu ka si woni haa reedu ndun heɓi lebbi jeɗɗi jeetati jeenayi naa ko bonnaynoondu kon ka lebbi tati fof bonnatandu ka lebbi jeɗɗi jeetati mo waafak ɗen hawrondiri e ɗum ka wa hakada si woni haa boobon jibinaama wonaa ko waɗayno bonna mo wara mo ka reedu fof waɗeteeɗon hannde bonna mo par ce que hari no woodi façon pikiri jibi sinene makko pikino kedi o maayay façon ñaameteeji sinene makko ñaamino ɗi o maayay façon belesirji e yame e utte sinene makko heɓino ɗum o maayay jooni noon kala ko waɗi nene makko ɗum waratama ko wana no ka o jibina ila lebbi tati nattiri ley ɓuri heewde si goɗɗo darike feewi darnde moko ba juutuɗo yottiɗo darnde boobon fuutike mo ka juuɗe yani ka kaaroje ley ma ka siman ley kara han o hisirta si woni ha pay kunkun heɓi duuɓi tati ma heɓi hitande o fuutike e juuɗe goɗɗo fi on no wuundimo ma hayno towimo liɓimo nden ngal yanal waratamo fiyo e raɓɓinɗi ko ni awa ila ka wonki ibnu adama yalti o yehi o waali e ndeno kure wiyetende barzakh nde tawata patoron wata debiyude miskinu wata debiyude gando jangata ha anda gundoji Allah ɗin tawa o debiyayde kornisuwal ala rewetengal hara ɗon rewetade laawol wiyetengol péage yoɓetengol fiyo yaha heñ hara mutiyas nangal on tigi ala rewetengol hara ɗon yahaka ka wiyete ɗon barzakh ila ka ibnu adama on hewti ka wiyete ɗon barzakh hande kadi piiji buy heɓaymo ɗi heƴa e makko tata fewndo wuro no helli faaɗo si ɗi heɓimo pika e kristo maya kono hani o lannali timmude ko ɗum si waɗi siko naatowo yiite o naadetake e magge taw o hollete fenêtre kaw duwa naatoyde ɗon o yiya ɗin kulaleji ɗi heƴa e makko no so naɓama e magge ɗon o heƴata siko naatowo aljanna o naatoytataho o hollete fenêtre ko feƴƴata kon ka aljanna hittinen tum ñande dargal dara ñaawa gasi few basitto losma ko ɗo losata himo hawji kono naadoytaake taw no wodi e memaji weli fotiɗi heƴata e makko o maayita kaale hannde kadi Allah kireyi escale wiyeteɗon barsa yo wone ɗon taw awa yahil karim ila ka tawi ibnu adama on immitike ka darngal hande kadi ala ko waɗatamo wona heƴano ala ko o nanata wona heƴano e makko o piki kirisi o yadi ala si a naadimo e machine hu wuugirkon tew a wuugimo ndobbo tew makko kon futtita e wonkiki yaltata hande kadi ko on sumatino ɗe lette façon hulɓiniɗe ɗe wonɗen yewtude joni ko on sayi ɗe fewtintemo kono waɗi siɗen iwri escale on ɓaawoto hiɗen ƴetti toon hiɗen ari haa ɗo ko fiisi ɗe wowlama joni ayna o ɗum heƴata e goɗɗo ko ya faamu noon pullo fuu tawi undugol heƴata e kine wona e junngo gaño na ɗum ngal heƴay idan ɗeɗo lette wonande yedduɗo aayeje qur'an ɗe he wona yedduɗo qur'anare nden fo wiya yedduɗo aayeje qur'an hay lutti tun a jaɓi qur'an fof kono a jaɓi he en ala ñaawirde qur'an ɗum ɗon gasata joni yaasi men e yaasi maɓɓe na gootum sa wiye ɓayle enen saudi ko en yaasi woti sa inni ɓe leydi saudi ko gasata saudi gasataɗo yani sa salike ñaawirgol qur'an tu e hoore salare alqur'ana no déclaré ko aya goto pet hara yedduɗa Allah inni wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika nokkugo humul nafiqun nokkugo fa ulaika humul fasiqun nokkugo fa ulaika humul kafiruna tamaman Allah inal dolle on mo juulal ma mo jangal ma ko wiiɗo tun ñaawitirta qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah fi tum ɓanginal ngol on wona qur'an fo sappa jonnon no e buyi wonɓe salade ñaawitirgol qur'an fiiɓaɓe jaɓande iɗa wawa yaade ɗo ka justice naɓa dossier mon to ñaawon ton fiiɓa feere ala tawa nata yayaw kono sa yaari toon fii jaɓugol ko ɗum ɗon haani ko ɗum woni goonga ko ɗum woni sharia on ayani goɗɗo no jomba goto pettuɗo hara
ko ronkiri jombude goɗɗo ko fii ɓaawo heɓaali feere o ronka yani kono mo jombiri gooto fii jaɓugol goɗɗo duwaka jombude ɓuri gooto o yani o yeddi aya gooto ka suratu nisa'i asiɗen faamude fankihu ma taba lakum min annisa'i masna wa thulatha wa ruba' allah qur'an wi jombe gooto haa ɗiɗo haa tato haa nayo an inna he gooto e gooto goɗɗo ndaaron noon goɗɗo duwaka wandi no woodi wonɓe wolde ɗum flagrant goɗɗo duwaka jombude ɗiɗo ma tato miɗo kondani ko ɗum wonde ɗi jereji a yeddi aya gooto ka on noon ara on ɗo wolde ɗum ko noon huntodata siko suumaye ko noon juulidata kono mo yeddi on aya ɗon iɗon wondi ɗon unzuru ila almashakil ndaare fitinaji ɗi wonduɗen ɗin joni noon allah wi on yedduɗo aya yamen nde o wi alnde fof sawfa nuslihi nar min sunnirayɓe yiite jahannama waka amsal dhalika e sifa ɗum e sifa ɗum e sifa ɗum joni noon wa fi tafsiri hada al aya kafirgol waya par ce que qur'an inni en tum men sunnayɓe si ɓe muki men tagitoto joni noon en faami ko aya ɗon pellet on tigi mukay joni noon e nder hitanden ko nde wowtere mukete ka ko laabi joyi ka e nder ko wona ka laara ko laabi ɗiɗi mukete ka ko laabi tati ko ɗum woni nafoore yawgol ko karama koɓɓen firi kon fi on ɗon aya e kadi naatuɗo yiite haray mo fotta o nde darde nde o mayiri o surrira o naatuɗo aljanna mo fotta nde darde nde o mayiri o surrira kande ɗuytete kande ɓeydete ko ɗum woni nafoore yawgol ka tafsir قد فسر هذا الآية إمام الحسن البصري وقال تنجيهم النار في اليوم أكثر من 70 مرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها إمام الحسن البصري يعني كتابعين جوني ناو ساباجو كرم كوجو تيدو o maaki konko nan ɗon aya on wi'i ɗon si ɓe sumi ɓe muki men tagi totoɓe wo e nder ñallal gootal ngal yiite ngen sunnayɓe ɓe muka ɓuri laabi capanɗe jeɗɗi actara min 70 marwa ɓuri laabi capanɗe jeɗɗi pendant 24 heures suma muka ɓuri 24 heures tagite kadi ko ɗo ko raɓɓede kon alqur'ana ko ɗo wi la yamutuna fiha wala yahya ɓe wurama ya ko ya andu heƴo yayi e makko kanko ibnu adama on deñande wa fassaraha imam rabi wa aidan min kibari ulama'i tabi'in imam rabi kanka do firi aya on o inna jildi ahadihim 40 dhira'an andi alqur'ana wowlaali guril sumaygil mukangil ko wano ngil o maydi o surraɗo kangil ɓeydete tekkinede kangil ɓeydete pelɗinede imam alhasan albasari kadi firi aya o mais o déterminali ɗum ɗon imam rabi iwtiri ɓawo inna jildi ande guril maɓɓe wiyangil sumay muka laabi ɗin capanɗe jeeɗiɗi e nder ñallal ngal 40 dhira'an épaisseur guringil tekkendi guringil ko sogone 40 40 dhira'an minni si wowlama sa wattali ɓay fennude awena d'accord wa inna batnahu law wudi'a fihi jabalun lawassa'a hakke ko reedu natuɗo yiite ƴuufinte jooɗo jamɗa tekka sa ƴetti fello a naadi ka reedu makko ngo heƴay kono hoore ɗum ɗo fof kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ko ɗum ɗo ko juuti janɗi tekki ƴuufi jooɗiɗo ko hoore ɗum hiite jahannama yonata ko metta e nder ñallal ngal 70 alfa marra ko alfagoy ko 70 alfa marra ko alfagoy 70 simple minan ko 70 alfa marra laabi guluje capanɗe jeeɗiɗi sa ƴetti machine a tawayno gasa ko chaque seconde o sumaymuka par ce que 60 minutes e nder 1 heure 60 minutes fois 24 heures a taway ɗum hani timmata gulu capanɗe jeeɗi
si tawi ko par minute a taway ɗum ko par seconde wontata 60 laabi 60 on 60 kadi laabi 24 no gasa ɗon yaltoya no gasa haaniron ka yaltoyde ko ɗum imam rabi firi aya musidɓe julɓe ko hombona yetede fi mum ko yedduɗo aya ka alqur'ana he ko innal ladina kafaru bi ayatina kono ko heɓata en jangga e alqur'ana taskoɗen hella ka tajwidi si goɗɗo feƴƴiɗo o faljiɗo masal ananay tato nayo no uma ɓaawo tiye sikke si o diw e ko nanta tan hihi ɓen umuɓe faljiti est ce que hiɓe andi kadi ko aya on wi est ce que hella ɗon kadi no taska est ce que hiɓe gollitiri aya on kadi voilà par ce que sahabaɓe kamɓe si ɓe jangino aya ma suratu ɓe feƴƴata ha ɓe wawa si ɓe wawi ɓe feƴƴata ha ɓe faama si ɓe faami ɓe feƴƴata ha ɓe gollitira an noon ko wawa feƴƴa wodamma faamugol ala gollitirgol ala inalladina kafaru bi ayatina c'est simple ko ɓe yedduɓe ayeji amen ɓe koyo eto yaahi kala aya mo a gollitiral ka alqur'ana ko fi ɓa andamo ma kala aya mo a gollitiral ka alqur'ana ko fi ɓa wata ronku wota heɓo mo ronkuɗa gollitirde goto pette nder ton e hoore salare e hoore ko fi ɓa a jaɓa wallahi l azim so na ɗum a naatay e nder ɓen ɗon mayuɓe ɓen noon waali ka barzak ɗa si tawi ɓe no wowlayno nanen ɓen kañum no andi enen kadi en fotino andude adi wota en jaɓu tawa ko alqur'ana inni kon arayɓe faama firo alqur'anare nde mbaɗa hiid ɓawo on say ara wiyay kaɓe faami wota en jeeyeɓe na faamu ha haaliyan ettoɗen faamen nde fewdo ɗo o fi tafsiri l aya hatta l ana e firo o aya goto haani wa jaa fi l hadis ma rawahu al imam al ahmad fi l masnad hadis mo imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa mo filli wo yu'azzamu ahli nnari fi nnar hatta yakun bayna shuhumati udhuni ahadin ila atiqihi masiratu 700 amin wa inna jildahu la 70 dhira'an wa qalaha wa fassara imam rabi awwalan 40 ذراعا وفي هذا الحديث 70 ذراعا وإن درسه لمثل أحد رواه الإمام أحمد في المسند كفير قولوا آية قوتو أريه حديث كان لا أدماك هيكون ويبي ييت إنا بسماي muka laabi guluuje cappanɗe jeeɗi nder ñallangal ɓen ɓe janɗinte ɓe juutine ɓe janɗine ha hara hakkunde nowru on tigi ndum e daande makko nden seppowo seppay ɗon duuɓi temeɗɗe jeeɗɗi la masiratu 700 amin wa inna jildaw guril makko ngil tekkinta janɗine 70 dira'an sogone cappanɗe jeeɗiɗi o ɗawo ko 40 wino jakari ndikka ɗon wa inna dursahu fowre makko wotere jooɗo to ƴuufa janɗa boɓi ɗin ɓawoga mithla uhudin sifa fello uhudi fowre wotere e ko nanditata e ɗiɗo piiji ko ni arde firowo aya musidɓe julɓe noon alqur'ana no yedda wallahi alqur'ana no yedda lutti aya goto kala dali waylun lil mutaffifin bone wodani e toɓe ɗuyta ɓe ko njelo woni yaade ka isin sima ka isin fera béton ka isin paɗe ka isin julle poore ka isin téléphone ka isin lekkele mi ardi e ɗum ɗo kono noon min ko yo moƴƴinanan ɗuyton dimension on waɗa noon lambere mbuɗe andi mi yaha mi yeeyoya kala kiliyanjo mo ari yeeygol ɗen jande ma nden jullere o yeetotako mo min prix on kotel kono noon ɗeɗo no pelɗi ɓuri ɗe yagoy o wowlata ko déclarata ɗeɗo e ɗeɗa ko gotum o eti o ɗuyti wona riba kono o eti o ɗuyti ka allah ini waylu lil mutaffifin no naata ɗon ɓay a bugoto joni njula ɓen to ha asowo carte carré patron makko wiimo 2 métres 50 longueur 2 métres largeur 5 métres profondeur o fuɗɗora ɗum dow o maintena on dimension ɗon ha ka timmata ɗon 3 métres cippori hande kadi 2 métres luttuɗon wonta rolnayi hande kadi cokeren wonta couleur o ɗuyti ka o ɗuytali waylul lil mutaffifin
alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yuksirun la yazunnu ulaika ebe do kanyum sikka ebe do kanyum anda wonde be daroto yeso Allah jeydo tagore nde jababu en ko hi be do sikka e sikka e ko nandi so tay dum innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adhab inna allaha kana azizan hakiman koni yimbe ben fawabe yeddugol aya on fi ka nyamugol jawdi al yatima ma fawabe yeddugol aya on fi ka dabburgo riba nyama riba fawabe yeddugol aya on fi ka eta duita fawabe yeddugol aya on fi dunda tawa hadafu mabbe ko naadi be yeddugol aya on ko fi yobe ngurende nyam ko fi yonde holtu ko fi yonde hebu galle kande sora ko fi ta pay ko yaltine l'école ko fi tabe yurumu yani ko fi goddo fawi modum ha o wono ya odo wodano ya mo de lette de sifiden do ila ka barzakh ha kala har wallahi tawamini wona fi makko pusi moy dum ko fiita be ngu makko yaltu ko fiita pay kun yaltine ka l'école ko fi yobe hebu galle ka be sora o inna kanko tigi rewen kore e payande mi rewa e kore e payande mi rewa e kam mi rewo je vais passer tous les moyens ha mi heba galle je vais passer tous les moyens ha rabi do on yaltina ka l'école tous les moyens kore e payande ko non kore ko labi ko non payande ko jundi sa jundi tineke me inna ene anga ka payande wonoda ta ko fi dum eggen ka suratu nisa nantagilu min surati nisa wa ila surati al-a'raf main ka suratu al-a'raf ay ba ko fawi be yeddugol aya on be wi goddo jombata buy ko fiita be habude be ngu mabbe ma ko fiita be ngurinde ndudu yani ko maslaha ben don do mahin ka suratu arafitu yiem mo der fi hanati yite o fewti e ben ka aljanna yo be walli to mo ko be jabotom si mo feti o taway kambe be feta fi surati al-a'raf sinato be yite nati gasi few baabe wujjuno baabe jinuno baabe nyaamuno riba baabe etuno be duyti baabe jamfino baabe yedduno ayada baabe wannu dum do be nati be da ndarama we foti ko bien foti ko très bien foti ko passable ala kulli hal be nama be nabe aljanna be kayimbe yite be suma ha alqur'ana in wanada ashabun nar ashab aljanna ana fidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah madha yujibunahu wa yaquluna inna allaha harramahuma ala alkafirin ay innal ladina kafaru bi ayatina ala alkafirin yubindiredum tuma be kayite sumi ha yite ngen nangi bernde den nge hewti bernde odo wa fassaraha Abdullah ibn Abbas yunada ashabun nar ashabul janna yunadi ar-rajul akha wa aba wa umma fayaqulu ya fulan aw ya fulanat qad taraqut hatta akhadat an-nar qalbi hatta akhadat an-nar kabidi afid alayya min al-ma' likay ashrab hatta tutfi'u hadha an-nahra fi qalbi أنا أبوك أو أنا ابنك أو أنا زوجك أو أنا زوجتك أفض يا فلان أو يا فلانة قليل من الماء حتى أشرب لكي أطفئ النار في قلبي وسكتوا ويقول الله تعالى أجيبوهم ألا تجيبون ويقولون ماذا نجيب يا ربنا فيقولوا أجيبوهم إن الله حرمهما أي طعام الجنة ومشرب الجنة على الكافرين الذين كفروا آيات الله beka yimbe yite be suma hasi oni yite ngen nangi berne den be watti fofu deron kiki pade fofu angon wengike be ne bon wano ko goddo galerata won Afrique do o miji taata mo nabi baadirawo makko Europe ma Angola ma mo finance biddo makko ma biddo bappa makko ma biddo yaay makko ma biddo bandirawo makko
hebi kaydeji ha o yehi Canada o jangi o gayi o miijito PMM yimɓe ɓen fof o inna yo noddu on ɗon ɓaɓengu makko ko be o fere ma ɓaɓengu makko jibini o mara dammil e ko nantata e ɗum ma ɓapeji makko ɗin ferama ka yaata o miijito fof o ta ko ɗo o tan ƴiɗi aran saymo koni ka yiite wonade ashabu nari ashaba janna yimɓe yiita ɓe nodda yimɓe aljanna ɓe wona wasi ko innugo he kono yimɓe aljanna yo wona non goto kala miijito to woni ɓurɗo ɓattodirede maɓɓe on ka aljanna woɓɓe miijito wata ko ɓeygu mum woni to kañum yedduno Allah ɓeygu mum rewi Allah ɓaawo mum woɓɓe miijito wata ko moodi mum kañum yedduno Allah maayi jamfi yo ɓeygu mum sina mum jamfi moodi mum jamfi kawtal mum yeebi julde Allah nden ha maayi moodi mum rewi Allah ɓaawo mum o ta ko moodi makko noddata woɓɓe ta ko ɓiɗɗo maɓɓe noddata ɓenna kaarijo yo on wiyana ko min mbamma kaari ma ko to ma nene goto ma on ma ko min jajama ma ko min moodima ma ko min ɓeygu ma o jaabo mi anditi on goy wano woniri sa noddi ɗo goɗɗo Konakiri to ɗande a jokkay ha anditiniron to kombo ko onon kaari hen ko min kaarijo non si wonnama service on hande no ila anduɗa en seedi ka dargal heɓi ɗo miɗo yiite miɗo sumude mi torikema ɓayiɗa ka aljannaji tawima Allah ko mi woni nene ma tawima Allah ko mi woni baba ma tawima Allah ko reedu woturu yaltuɗen tawima Allah koye goreɓe yangoduɓe en waalo dike e buutu duuɓi 7 en hoɗidi e chambre duuɓi 10 en waɗidi clandestin yaagal tawima Allah ko enen wonno bornu kaaduna ko en kawtal o fido alayya min alma aw mimma razaqaka Allah yuppanan ndiyam mi yara mi ɗannina yiite ngen ka ɓernde am hande noon mi sumi ha fofango ngon ala wawde jottade ala mi miijitike ha aljanna fof mo mi nodda mi heɓali ɓurma am wallah oɗa ndara tawa pellet ko neni ni ma pellet ko moodi ni ma pellet ko ɓeygu ni ma pellet le ko koto ni ma pellet ko gorejo am momi wonduno extérieur nokkel kaari momi fubboduno ka ndiyam ha men lumboy o ta pellet ko kaari ni wallahi o ta ko kaari ni o jooɗo o pani ko honɗum o jaaboto Allah kaɓe jottoɓe ɓe e ndarindirgol kamɓe yimɓe aljanna Allah inna on ene on jaabota ko ɓe Abdullah ibn Abbas firi ɗum ɓeyna kon ɗum men jaaboto Allah ina he fewte e maɓɓe ɓana goɗɗo wino ɓe yeddu ayeji anɗe mi woluno ka suratu nisa'i flagrant mi wolani fof min innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juludum baddalnahum juludan ghayra mi wolano on aya ka alqur'ana ka suratu nisa'i aya 56 mi wolu wonde kala yedduɗo ayeji anɗe mi sunnay mo haala ala sadaka ala sabu ala sababe ala noddeɓe ha ɓe noto mo beeyo nodduto nodduɗo ɗum yeetomo Allah harmini ñamete aljanna e jaram aljanna e hoore ade yiite yedduɗo aya qur'an o nodditam nene yo ɓen wiyana ma baba ɓen wiyana ma moodi o wiyana ma koto o wiyana oya yeɓa juuɗe sikkano futtinede on a désolé c'est pas le moment wona leere futtingol ñamete aljanna e jaram aljanna Allah harmin ɗum e jungo ade yiite c'est bon yiɗa haala kadi e musidɗo ko ɓuri muusude noon tawa noon ko sabu on noon naaduma yiite ko fiita on yaltu lekkol num waɗi ha waɗɗa ko Allah lettirma kon ɗon ko ɗum naaduma yiite nde ñande a ƴakkay hondumo ne ha ndu taƴa yawma ya'addu zalimi ñande toñoɓe ɓe ŋatoyta guƴe kolli maɓɓe ɗi ko nden ñande wasito fewta ɗo e on mbaɗirawo ma mo naɓuɗa finance ɗa ɗo ha memo yero torke ma walla meɓas ko 200 euros tami wirto piji an ɗin hande bugama ka yaasi ma nene ma kaari nawni ɓe wi ko opération docteur no landilan 1,500,000 miɗo andile hay lekkele ɗen na ɗum iwata somi heɓi joni ɗo 200 euros mi sensiɗi ɗi wawaylan heɓande hay ko 2,200,000 ma 2,100,000 walla on fewtita e makko o yewta ha o gayna on nodditamo kanko tigi to noddita o miijo ko ƴettugol bikki ƴetta code o inaye ko an kaw asi komin toon Europe ɗo yo hattu code ta nodditan ha ɗum
mi andama andala et puis o sansa numéro kadi Europe monnaie on don kadi no weli ka no metti ajibu no weli ka no metti no metti ka wallahi ko dum buri welde di dum da ba do haray no wodi jo goddo go fewtetedo to non ala fi hon dum yeddirten non ayeje Allah fi yobe wuru fi yobe nyaamu fi yobe hebu karone ay dino ka hoda nebi ko onda yeddirde joni ko fi yo hebe karone alladhina kafaru bi ayatina hada huwa almawdu be do yeddube ayeje amen den ko fop wallahi hiden wondi e yimbe buy ta be yeddi o ayada ma be yeddi o ayada mi do fala wota verifia wota mi verifia yo mi verifia hore an ila de do ayeje fo ya ayu alladhina amanu jidin fo capande jeetati wi adi di yo wade ko mboni mi wada mi darano mi wadira mi verifia hore an ya ayu alladhina amanu capande jeet wi'a din fo ko yo acce ajanan lahi yo batte mi ndara e ko wi'a wo yo acce fo ko dum sadi accude hani mi acca ko dum mi tora ko dum torada wallahi ikhwani hakada ko ni woni no fejjiroyta kadargal goddo yaha Europe ya America ya ton condi ma wado ya ton golle harmude ma yeyito ta ko fi bengure makko nden Afrique rewa kore payan wada sudu dum fo clim wada fo douce interne deux installation panneau courant si courant yeyi panneau no wodi kono hara ko kore payan de rewda maya dedde da ka barzak don be kanyu rewa Allah baaw maga ba kambe be feta be maya be nata aljanna fotto dargal nyaawe sede sendindire ha be inna he aw hara modi mabbe ko ashabul mash'ama hara sonnaaji be makkobe ben don ko ashabul maymana c'est donc Carrefour donc bil mirsad c'est donc ton ya to ta fewta e makko wala dum data ko dum o jaabi to toma bayle an amara hakkil kanko mo mari hakkil ron wadi Allah nodde Zabur Daud yabuna Adam kayo bi do Adam la taj'al nafsaka kalhata wa tawadu horema wa dongal ledde tuhriqu nafsahu liyudi'a li ghayrihi hino sunnude hoore mum fi yo jalbinan beeda taado hoore ma buusiwol tawaado hoore ma lamp si tay ko tuma sumuda si beeda ndaygina lutte ka niwre kon dum firi si tay ko tuma rewda ko harmi wa hasibe janga l'école do be yaltu tay ko tuma rewda ko harmi ha hebon ka soro e kale mangoy ma soro yon ka julirde ma walo don ka foseji wallahi hada afdalu wa khairul lak ko dum burma moƴƴande yiltito den ayaji alqur'ana den jange firen na o tajwidi tun ko gandal labanga kono na dum tun akamu tajwidi tun na dum dabba firu kadi anda ko dum wi ko irto da ndara sida hutori beida toroda Allah tabitan sa hutora huwa sa rondike afirali anduda ko woni der tonkon aray no hulbini oyi bedo yimbe yete to be wattindirta der ton de ngandi no hulbini ko rabbidi kon be sumay ton ha be halda be fotta be wadi chef be wada chef on chef mabbe wada ordre oyna ko Allah tabaaraka taala woni en lettirde ko paske den wasinede wobbe no sikude wobbe no fettude wobbe no haacude en fop munyo den de en wade nedi en der dumun ndaren si Allah accanay be deƴƴa be munyo suma munyu no don uggino banto don boylondira don chef wiita goto wullu en der duubi wulure chef inna he Allah ejiti fiime olo den fiyo andu be olo duubi wulure ta pas de solution Allah inna be sawaun alaina ajazi be kambe tigi be inna he menen commentai ko sawaun alaina ajazi ina am sabarna malana mimma his ko fengon
menen ko men tay oli de wo munyi de wono fota sina ɗum duuɓi wulure de hullude Allah neeti on darali en oli ke duuɓi wulure on darali menen ko men tay ɗo kon oli de wo munyi de wo fof no fota ko fewndo ne ete nden ne ete masalan debbo jaɓali jeyeede o jaɓali heƴude e dewgal o jiido halal ɓay mo laba fewndo ɗo dole no woodi muyban no woodi o sikki ɗum luttay ƴawra ɗo cippora ɗo heɓana oɗaɗa mo mara baba bonnira reeduɗa wara ɓeɗɗa hawkiraɗa ha à l'âge de 60 ans 70 ans nayi warata ko yeɗaɗo duuɓi ko innoto ɗon hande kadi ɗoftoyto tiggoto tiggahu aray ka juulirde turu tar one aaki fewndo meete kamɓe yimɓe yiite ɓe yaha ha ɓeyna he maintenant greffe waɗe marche nder ga mayn tawi iblis par ce que kanko waɗi ɗum ɓe waɗa marche no waɗirte ni ɓe waɗa pancarte ji maɓɓe ɗi ɓe révolte iblisa ko waɗi men ko waɗi men tuma ɓe hewti fewta e maɓɓe o inna hey ko ono fala talumuni falumu anfusakum mo yilami iblisa ta goto mon felen hoore mon par ce que ha hande mi yaadali e finkari min sa juuli mi warete mi yaa mi sowi sine fiita juulu a yidallan e finkari a yidallan e kafa ha hande a yidalla e bombure flagram miɗo dari ha hande fala talumuni dey walumu anfusakum taw felan dey fele hoorem hunduko inde ande e hunduko goɗɗo on tigi jecco her o daro o holana ɓe ɗum ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi mi watama ransude ɗo hande désolé on watalan aransude ɗo hande ta ɗo kadi y a pas de solution wallahi ko ni feƴƴirta yaɗon ha kamɓe fo iblisa fo ɓena jooɗo ɓe révolte kadi marche pacifique maynka hasanatu jahannama cette fois ci maynka malaika ayno ɗo yiite ngen o c'est len iblisa désolé il est rien il ne peut pas nous sauver il ne peut pas nous arranger maynka malaika hoorejo ayno ɗo yiite ɓe aɓe tawamo ey ko ayo malaika ayno ɗo yiite yeto jomima ala laagoy ko taƴiɓe ari liyagudi alayna rabbuk yo jomima warume yeetomo yo warume menen mi holli o needi bere ko gasata o jaɓaali mi holli boyre needi bere ko gasata o jaɓaali yeetomo yo warume malaika en ɗo yeyte deƴƴa duuɓi wulure yottino yaali jokki haaju mum no wurino e bureau climatisé mum tefa o yottina noon ka Allah deƴƴa duuɓi wulure jaabitaaki Allah yeetinoke ɓe fal yawma nansakum kama tansaw min yejjita o menen kande no yejjitirno ɗon aya jamen ɗen noon o yeetinoke ɓe si tawi woni malaika jaabitama o yilto jooɗoɗa ene langal kadi duuɓi wulure ɗum noon inna yawman indallahi ka alfi sanatin mimma taw dow ñallal ka Allah no fota duuɓi wulure onon ko konta ton kon ɗen wiide ɗo duuɓi wulure ko laharayankeji na aduna goy so yottintina au moins si tawi ko pullo fof tawi ko goɗɗo no heɓi ka caangol o so ardi e laaɓoɗan ara en laala ka kono kadi ta ko tunuɗa woni arde réponse on c'est quoi iktha'u fiha wala tukallimun deƴƴe nder ton tuggan haala c'est ça les réponses oyi koni c'est-à-dire aaje yewtuɗen ɗum ɗo fof conséquence on ko honto lekkun almeti kun soƴƴa ɓa si yiite sunnama ɗo yehi sunni plantation ji yimɓe sunni quartier yimɓe sunni bureau ji sunni magasin ji konto darete kaka lekkun kun soƴƴa ɗon honto conséquence on ɗaɓɓite tefe hayne ko buusiwol ma ko courant masi ma ko ɓeeɗa hari no huɓɓi yiite ɗon ko ɗon masibo ngon yimmi ka masibo ngon fof o parce que ɓe yeddi ayeji Allah ɗe musidɓe juɗɗum wattiɗo e sokeje mum c'est la conséquence ko parce que ɓe yeddi ayeji Allah ɗe
watte ñiili sino woodi ko yedduɗen aransen he ɓay goɗɗo en tant que o maayaali hunde laawaki moƴƴintingol ko boni laawaki bonnugol ko moƴƴi laawaki naatugol yiite laawaki naatugol aljanna laawaki en tant que a fondali malakal mawtu essayé vérifié watte yiili ko haa ɗo woni bayana men on woni 35 ko ɗo juulte mi falju Allah no anndi minimo ko haa 30 mi naɓata Allah no anndi gonta hadi ni komi yejjitino ko ɗo kadi woni darade tisi tawi hannde kadi woɓɓe goo neɓina e man kono mi darni ɗo haala wingil fof ko firi ko aya bajjo gooto aya 56 wonɗo ka suratu nisa ka Allah daali ɓe fennuɓe ayeji an ɗen de min mi wolani on law min jamfa ala e golle an ɗen sumuru mumuru ala e golle an ɗen kala fennuɗo ayeji an ɗe mi sunnaymo yiiteye nge huɓɓata fenade sunnaymo ka yiite so muki ma o fokkiti mukude mi wattitanaymo ɓuril hesil goo kadi e few hesu reedu jooɗiindu boɓi njanɗuɗi kuril tekkungel no fayi naa giggol ko fiyo dekku liya duuɓu ko ɗum wotan yeddu ayaji Allah ɗen aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim mi torki Allah tabaraka taala ya Allah waɗen gomɗin ɓe ayaji Allah ɗen gollitir wota Allah waɗi en ka yedduɓe haqiqi wota Allah waɗi en ka yedduɓe ma'nawi ya ilahal awwalina wal akhirin mi torki Allah yo yaafo en so ƴettitay o ɗo sonnajo mum mi ari wonɗo sabu argol voyage on yo Allah yaafomo ka waali ɗon ko kabru nini simo lettede yo Allah yaafomo sabu du'aji men ɗi enen jama toliɓe ɗoɓe wondude e dendanangal julɓe mayɓe hedditiɓe ɓe simo e aljanna e nema yo Allah on ɓeydanmo wondude e dendanangal julɓe mayɓe hedditiɓe ɓe ya ilahal awwalina wal akhirin amma enen toliɓe ɗoɓe yo Allah yaafo en so ƴettitay Allah e malal men ngal attolajal men ngal yo Allah wuuru e yiɗugol ko gollugol ko yiɗi o yarli ɗo yo en wawde no ɓen ɗon wayo tawara ko en yaafaɓe ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal